Ntabwo bisanzwe mu gihugu cya Tanzania bikomeje kuba ibindi bindi, dore yuko abakunzi b'umupira mu gihugu cya Tanzania bakomeje kuvuga byinshi cyane ku munyarwandakazi Mukandayisenga Jeannine, ariko abenshi bamenye ku kazina ka Kaboyi. Uyu mukobwa ni umwe mu bantu bakina umupira cyangwa se mu bakinnyi bakina umupira, abenshi bakamwibeshyaho, dore yuko ari kenshi bagiye bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa atari umukobwa ahubwo ari umuhungu, abandi bakavuga bati yigize umukobwa kandi ari umuhungu. Umuvugizi wa Young Africans Ali Kamwe yavuze yuko mu gihugu cya Tanzania bakomeje kubataka bavuga yuko umukinnyi wabo Kaboyi ari umuhungu, ariko we akagerageza kubabwira yuko ari umukobwa, ndetse ikipe ya Young Africans twaricaye turabiganira, ndetse tunabaza bamwe mu bakuriye umupira w'amaguru mu gihugu cya Tanzania, tubabwira yuko umukinnyi wacu ari umukobwa, ariko bakomeza kubyanga. Ati gusa hari ibiganiro birimo kuba, ndetse dukomeje kubiganiraho by'umwihariko kugira ngo turebe icyemezo gishobora gufatwa. Uyu mukobwa Kaboyi asanzwe akinira ikipe ya Young Africans, ariko y'abakobwa cyangwa se Young Africans Princess, ndetse bakomeza bavuga yuko uyu mukobwa amakipe menshi yagiye arega cyangwa se atanga ikirego mu gihugu cya Tanzania, bakavuga yuko atari umukobwa ahubwo ari umuhungu, ndetse bagerageza gutanga ibisobanuro yuko ari umukobwa, ariko amakipe amwe n'amwe agenda abitera utwatsi. Ngira ngo ni inkuru imaze iminsi trendinga, iyi ngiyi ni inkuru imaze iminsi ivugwa cyane mu gihugu cya Tanzania, ndetse ibinyamakuru byinshi byagiye byandika article y'uyu mukobwa Kaboyi, ndetse bivuga yuko amakipe menshi akomeje guterwa ubwoba n'uyu mukobwa, avuga yuko atari umukobwa ahubwo ari umuhungu, ndetse amakipe menshi ngo yagiye amushaka cyane cyane yo muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi kugira ngo amugure, ndetse abenshi bakavuga yuko bagiye bavuga yuko ayo makipe bakayabwira bati uyu nguyu mugiye kugura ntago ari umukobwa ahubwo ni umuhungu. Uyu nguyu Mukandayisenga Jeannine ni umwe mu bakinnyi bamaze iminsi cyane muri football nyarwanda, ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi bazwiho cyane kunyaruka ndetse no gutera amashoti ya kure aremereye. Abantu benshi bakavuga bati ngira ngo afite imisemburo y'abagabo, abandi bati ntago ari umukobwa ahubwo ni umuhungu. Byagiye rero bivugwa n'abantu benshi cyane batandukanye, ariko we ubwe avuga yuko ari umukobwa, ndetse n'abamuzi cyane bazi yuko ari umukobwa. Rero ni inkuru ikomeje kuvuga cyangwa se ni inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi cyane mu gihugu cya Tanzania, bavuga yuko atari umukobwa ahubwo ari umuhungu. Kugira ngo duhure muri comment mutubwire, abenshi hari abantu bamuzi, ndetse abenshi bemeza yuko ari umukobwa, hari abantu bakuranye, hari n'abantu bamuzi iby'umwihariko. Duhure muri comment mutubwire, ese koko Mukandayisenga Jeannine ni umukobwa cyangwa ni umuhungu? Ariko ngira ngo ahangaha ibintu abenshi barabizi, cyangwa se nubwo abenshi bigiza nkana bazi neza yuko uyu nguyu ari umwana w'umukobwa, ahubwo wenda wakuze afite imisemburo y'igitsina gabo cyangwa se imisemburo y'abagabo. Dore muri comment utubwire iherezo ry'iyi nkuru, dore yuko muri Tanzania bamaje kumuhagarika gukina, by'umwihariko bakavuga yuko bagiye kubanza gukora iperereza kugira ngo bemeze neza yuko uyu mwana w'umukobwa yaba atari umukobwa ahubwo ari umuhungu. Iyi ngiyi ni Tatibu World, mu gace twise Tatibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana. Njyewe nitwa N Yusufu, ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Tatibu TV, Instagram, Facebook ndetse na TikTok, zose zitwa Tatibu TV. Duhurire muri comment utubwire kuri iki cyemezo mu gihugu cya Tanzania bafatiye uyu mwana w'umukobwa kuba yaba ahagaritswe kugira ngo bakore iperereza yuko yaba yarabeshye ko ari umukobwa nyamara ari umuhungu.